Okay. Alright, I think that should be good. Alright, I like the way it starts. Yep. Alright, nice. Yeah. That's what I'm talking about. Vous t'entendez, maestro? Ou ka gérer ça autour, maestro? Ou ka gérer ça? Sous ba logique là, on titan là, on peut gérer ça sans problème. Slow. Non, on va pas commencer là, non.